hayi veri munhu loko a vuya moyeni a ri maxa a kha a hleka hayi tshikisa sweswiya a nga vutsi hi loko munhu o rila i n'wi vutisa ku ri like 5 minutes before 1 o'clock na vona ku hluvukisiwa vaaki ya mahlweni tshame kahle na tatani Dilika na tatani Bila a hi vuyeni ka mhaka liya mi kombise mhaka ya ku mi fonele vanhu vo karhi because of the nominees because of these awards and then vele ku tsutsumela mbakumi antivi hi ngo swi vula antini ngo swi vula ku tsutsuma kumbe mo ka mi nga va kumi mhaka network kumbe hi nga yi na xiave na yo hi nga tivi hi ta twa se magoza man'wana lama mi twaku onge kumbe xana mi nga zama ku ku ma teka kumbe ku ma endla ku va mi yisa mahlweni mi endla vulavisisi ku himpela ti-awards leti nga va ti ri ta Collins Chabane kumbe swi nga swi ri swa munhu wo karhi yeah hi le ku yeni mahlweni vele because na Friday a ni ri ka yona ka Africa wa vulavula lava va nga pfulela Munghana Lonene va switwini ni kha ni vulavula yona and then va swi vonile ku ri nga ku yi serious that's why va ngete va ri ku yi lavisiseni na yes is organization a hi mani but lexi hi nga swi vona i ku ri is a organization loko hi za yi vitana Collins Chabane Fama Award yeah that's why na hi ri na power ya ku nghenelela why munhu loko ve na ri ya yena a nga vitanangi vito ra yena hi nghenelela because of loko hi langusini is a non-profit organization because ina sponsor yeah hi vona la loko hi kha hi langusa ina sponsor ya Roots mabona and the Roots I'm 100% sure hi nge found munhu hi nge found the company because na yena is a company hi nga found that the organization hi ku ya hi propose kumbe magangiselo lama va nga tsalisa swona loko va ya kombela xikombelo and then right ku ri mina kumbe ni sure ku ri loko va tsala xikombelo a va endlela yini vanhu hinkwavo va Collins Chabane yeah so se swi va ba ku ri yi le ku siyeni ka van'wana handle se ta ya mahlweni ka endla vulavisisi swi za swi fikelela la hi nga ta fika hi kuma kona vulavisisi because hi lavisisa masite hinkwawo loko swi hi tsandza la hi nga kona hi ya mahlweni na yona until hi za hi kuma xitshunxo xa ku ri ti-award leti ti-artist hinkwato a ti kumeki kha ti participate hi leswi swi lavaka yini i ra vunharhu mi kha ni yingisela ni pick up xin'we xa ku ti langutise vanhu vo karhi ti langutise vanhu vo karhi ni kombela ku mi vutisa susumeto wa ku va mi kandziyela ndhawini yin'we ku languta vanhu va karhi i yini xo sungula ku na xin'wana ni nga xi vona ku na loyi a nge le ku nominateni hi nga byeliwa ku ri yena munhu a nominataku is a artist ve Theod yes he's an artist yeah is a artist so loko hi languse kuma ku se ku na vo Brian Bomba laya and i friend ya yena swin'wana na n'wana wa swi tiva sweswo so i vele swi nangusa kwalaya ku ri why this and still ka hari na ti-artist to tala la Collins Chabane van'wani va ti tiva van'wana va ti tivi mara still ti ta tiveka njhani loko kha ti pfaleliwa handle kasi a ti ta tiveka loko veni a vo yo tshika vanhu va ya ku nominateni a va ta yi vona loko se kha va yi nominate ku na this artist nkarhi wun'wani hi yena muwini mara u le ku pfaleliweni a handle se tatani Dilika na tatani Bila ku va Theod a ri maseve wa Brian Bomba loko a chaya music wa kahle a nga fanelangi ku nominatiwa na kumbe ku na swin'wana leswi kumbe xana mi twaka onge ku nga vi na favoritism u fanele ku nominatiwa loko a kha chaya music wa kahle hambi u nga chaya music wa kahle loko swi ku feveliwa nominatiwa kambe a hi ve ntiyisini wun'we lowu mfoti a nga wu vulavula lako a hi swi tiveni hinkwenu a swi hlawuli swi leswi i vuqambi bya un'wana na un'wana ti tele tiqambi la handle vuqambi bya un'wana na un'wana ma vola xitichini lexi xa Mala FM ni phela loko endliwa tisama a ku ri na right ku swi va swi haxiwile xitichini hi swi tiva hinkwenu va ku na nhlangano maybe rini or va ku hlawula tiqambi leti fanele ku nghena ka nongonoko wo karhi ka yini ka tisama ta so ku nghena a milomo leyi hinkwayo yi ta va yi nga ri kona mara loko ku ri ku na leswi swi nga jileka loko ku ri ku va swi yitwa neri a swi tlheleli ndzhaku swi lunghisiwa kahle hi nghena hinkwenu ku pfaleka na manyala lama nga kona ma nga hi vitana hina Zanini va ku hi ta nghenela tisama se letele Zanini ti suka njhani ti ta nghena tisama la va nge hi vitana ti tele phela giya ni ta mi komba hi Giyana ni a Giyana yi na tiqambi ku fana na Malamulele and the rest tiqambi to duma ti tele ku hi ka Malamulele man twisisa nyana a Giyana ka Jesse a ri hambi vo endla tisama ku hava ku va nga tala ka Malamulele va ku va lava qambi i va yi phikizanisa na qambi hi le Giyana va endla tisama a hi lunghizeni swilo swi va kahle tatani Bila tatani Dilika a lowu ta continue mo hi teka mahungu la yime kulunga ciao mahungu lawa ya tisiwa eka wena executive ya va le Thaba Wireless Internet.
8 minutes after 1 o'clock nanganoko nhluphukiswa bakhe kensile ka chela chukele ku vayitisela mahungu awara leya ya n'we kasi ke hi samahlweni mburisano nga na wona namuntlha tatani Dilika tatani Bila la va yimela tinkambi leti ti tshama ku hansi ti hlela ti awards leti nga kona ka College Chabane va kombisa leswaku hayi no vona va vona onge a ti tlangi hi ndlela tatani Bila ntavuya ka n'wi loko hi khata la ya ka mahungu hetisa tatani Dilika sorry ama kombisa ku ri mbulavule na Theodie mbulavule na Hlungwane and then akuvangi mi vuye mi kuma solution na kumbe mi yisa mahlweni mburisana tani hi laha mi ngete amahakumani va blokile mi tandlisa kwini ku ya mahlweni hi ku sweswi ni vona onge xintshunxo xa laveka tani hi laha n'wi va mi tshembeke va mi nyika ku matomu hambileswi ku nga ta tlhe ku buwa n'wi sweswi levenge hi Xitsonga leyo koka ngopfu ku buwa yona ya hi ta mahlweni ake loko ni se ni gina ku ni kume call mina loko ni kuma call ya MJ Raymond Hlongwane a ku ri ya kasi wa mi ntsalela papila mi nga ni rhambi ka swin'we na rhange ni kuma WhatsApp yo mi nga ni rhambi ka swin'we swa n'wina se ni ku hi swi swa mina ivi va kombisa papila ro n'wi invite for that interview ku ri hi ta vonisana na ku vulavurisana hi swilo leswi hi vulavulaka hi swona ku ri swi endlisa ku yini ku na xichuchu se ivi se ku nghena kholo yinene va ku ya hi mina MJ Hlongwane ni tshama ka viteka mani kwala vo hambi vo milamula kwala ya hambi milamula hambi nina na swi twa kahle la a ni lava ku ntirha a College Chabane la a lava ku mina a ni teli kwala ma swi vona ya homu ya hina hinkwenu homu ya n'wina tinhlambi hambi nto indlopfu hambi ni ta swi vita na homu ku le ku tikeni mi ndlisa ku yini ku ya emahlweni a mi chavi na hayi na hi chavi mina ni le tirhweni ya ni le tirhweni and ni tirha hi ku tiyimisela ka leswi ni tirhaka swona lexi ni nga xi vona mina xi nga la swa ha tele leswi nga wrong swi fanele ku lulamisiwa a hi vulavuleni na hi swona sweswo ya because loko ni kha ni langutisa vanhu a va nominatiwanga vanhu lava va nge le ka ti-award leti nga kona xin'wana xa kona lexi xi nge le ku hi vaviseni a ku faneke ku vi na nkarhi wa ku vanhu va nominate ti-artist leti va ti lavaka vanhu loko yi kha yi publishiwa ku va na SMS ende ku nga SMS ka cellphone leswi ni swi vonaka la because cellphone yi nga ha tala ka ku SMS-ela ka munhu yi tala cellphone ivi letin'wana mi nge he ti kumi because ti nge ngheni letin'wana a wu faneke ku endliwi va ya ka le line ya ti-SMS kumbe ka Vodacom kahle vinyi va ti-award a va select lava a va tata na vanhu lava va nga voteliwa ku nominatiwa ivi se after loko va tisiweni vanhu lavaya ivi se ku ya ku voteliweni ka vanhu lavaya ku ya kumeka the winner hayi ku ri mi hlamala se loko swi publishiwa ku vekeliwa mani va ku a voteliwa va yini mani so that's why ti-artist tiri ku lweni ku ri va nominate karhi munhu because is the past of College Chabane kumbe va langute ku tinhlambi ti tele ngopfu va lava ku swi endla hi ndlela leyi hamba va langute ku tinqambi ti tele ngopfu aneri swa la ka malamulelo hi na xitichi xi nga Mala FM ka tiwa la xitichini swi ta haxeliwa qambi yin'wana na yin'wana ku na swilo swa so hi tshama hi kha hi swi tiva hinkwenu va kota ku hlawula kwalaha hi nga tala sweswi hi kombela ku hlawula va disco va va vangani hi hlawula reggae va va vangani hi hlawula xichangana xidzi va va vangani a ku na ku loko ku tele ngopfu a ku hlawuliwa ka hlawuliwa no na ku ri na hamba ya ku tele siku yini hi ku ya hi ku vota vanhu a ku ta za ku huma number 1 hambi va tele siku yini ti-artist ku nge votiwi ti za ti ku equal ti fana hinkwato un'wana na un'wana u na artist leyi a yi rhandzaka yena sweswi a yi kona ka ti-award ma swi vona hi ku ya hi swa community un'wana na un'wana swa publishiwa un'wana na un'wana a votela munhu loyi a n'wi lavaka karhi 9 minutes before 1 o'clock ni pfumeleni kandziya laha ku le ku tekeni studio va le gomiseni leswi va vulelaka hi swona tanihi tinhlambi we swi vonisa ku yini wa yi tiva nomboro ya xitichi 0835866666 hi burisana ni pfumeleli ni jika hi laha aluta kontinuwa OBC